Oke, balik lagi di channel Asadikul Haq ya, dan hari ini saya bakal bermain lagi Mobile Legends. Tapi bedanya di sini hari ini saya bakal solo rank aja ya, karena ini hanya sebentar aja nih saya bisa online ya. Jadi mohon maaf banget. Sebenarnya saya pengen ngajak kalian semua juga untuk main lagi. At least ada 4 orang ya yang bisa masuk kan, bisa mabar kan, bisa main 5 orang kan semua. Jadi totalnya saya butuh 4 orang lagi. Tapi ini waktu saya cuma singkat banget. Jadi ya saya mau solo rank sekali aja ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum tahu ID saya ya, itu ada beberapa yang nanya kemarin, "Bang, ID-nya apa tuh?" Nah, ini dia. Ini kalian bisa pause aja di sini dan silahkan di-add. Nanti saya bakal fallback ya di sini. Dan anyway, untuk rank sendiri saya ini adalah Legend 4 ya, buat kalian yang belum tahu mungkin. Untuk saat ini masih di Legend 4 dan ya, saya bakal langsung aja mulai untuk mencari lawan ceritanya nih. Ya padahal saya pengen banget sih mabar lagi, seru banget lah mabar sama kalian semua ya. Enak gitu loh, kalau mabar itu nggak ada yang bacot. Kalau solo rank itu aduh, mulut tim yang biasa kita dapat itu aduh kotor semua pak, kebanyakan ya, kotor semua itu aduh. Bagaimana mau menang kalau hobinya bacot mulu? Jadi aduh, ini memang game tipikal kayak gini ya, Mobile Legend, Dota, itu mancing banget buat orang bacot. Orang yang aslinya sabar aja di real life itu bisa ngebacot gara-gara game kayak gini. Oke. Wow, saya paling atas nih. Nanti ya kalau misalnya nanti ada waktu luang ya, saya pastinya bakal mabar lagi sama kalian lah. Nanti saya infokan ya di story IG itu. Pokoknya kalau saya mau mabar, saya ada waktu mabar itu saya bakal infokan di Insta Story ya. Jadi ditunggu aja. Semoga sih, karena hari di channel saya sendiri ini saya sibuk banget untuk cepat-cepat nyelesain Madrid ya. Aduh, ini nggak ada yang request lagi. Oke, Uranus aja lah. Gila skinnya. Mantap banget. Sultan emang. Oke, ini Sylvana di sebelah ya. Yang di band tadi apa sih? Link, Esmeralda, Hellcat, kemudian Natalia juga, Aldous dan Atlas. Oke, Aldous memang langganan sih. Tapi ini lolos Hanzo ya. Tapi kayaknya Hanzo udah di nerf tuh, jadi nggak terlalu sering lagi di ban. Kadita ini mage ya. Ini juga mage loh. Lah. Mau double tank kah? Oke, saya ini aja ya, langsung aja mungkin MM. Moskov. The enemy is picking. Yakin nggak ada factor? Oke, mereka juga tanknya. Ini Balmonnya kemungkinan dia setting ke full tank sih, karena Balmon bisa factor sama tank juga. Kemudian Franco udah jelas lah ya, tank. Oke, ini factor Masya bagus sih, Masya. Ya boleh sih kalau lu ngasih saya hyper ya, saya terima aja lah. Semoga nggak bacot sih ya. Ini paling malas ya kalau misalnya banyak bacot. Oke, cuman saya doang nih yang skinnya skin elite doang, yang biasa yang gratisan. Kasihan amat.
Aduh, ada Yuzong. Nah, ini juga sih merepotkan banget dah. Alah, lama banget lagi si Franco nih. Masih 55%. Waduh. Nah, oke, 99 nih. Welcome to Nah. Mobile Legends. Oke, come on. Moskov. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ayo. All troops deployed. Ini gimana sih? Langsung mau rusuh buff atau gimana? Langsung pengen rusuh kayaknya ya. Oke, siap. Tahan dik. Everyone changes, so do I. I long for peace in the heart. The spear of destiny hit me and will hit you. Uranus bantu dong. Fate is so fair. Nice. I long for peace in the heart. First blood. Death is quiet and pleasant. Alah. Been slain. Ally has been slain. Uranus tadi ternyata yang Everyone mati ya. changes, so do I. Death is quiet. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. Request backup. Mohon buff I dong. Aduh. long for peace in the heart. Nah, udah level 4 nih. Udah ada Spear of Death. Everyone changes, so do I. Death is quiet. Wait. Oke. Tengah-tengah tuh. I long for peace in the heart. Wah, rame banget di bawah. Initiate retreat. Initiate retreat. Killing spree. Everyone changes. Double kill. You have slain an enemy. Initiate retreat. Death is quiet. Kejar aja tuh. Initiate retreat. An enemy has been slain. Initiate retreat. Struggle and resistance are useless. Aduh. An Keong, ally keong, has keong, been keong. slain. Oke. Death is quiet. Initiate retreat. You Ah. have been slain. Dikit lagi padahal Franco-nya.
Udah 6 sama ya killnya ya. Aduh, saya ini Struggle and resistance are useless. An ally has been slain. An enemy has been slain. Fate is so fair. jangan war terus. Yalah, farming aja dulu lah. Unstoppable. Nice kaditanya. Death is quiet and pleasant. Sabi juga kaditanya ya. Tolong, bantu tolong. Everyone changes, so do I. An ally has been slain. I long for peace in the heart. Oke, aman, buff. I've already fell to the abyss. Request backup. Ini nggak ada yang ngambil turtle apa? Everyone changes, so do I. An enemy has been slain. Astaga, ini Luinya pedis banget. Initiate retreat. Attack. An ally has been slain. Enemy double kill. I've already fell to the abyss. Udah mau hancur story. Death is quiet. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Waduh. Everyone changes, so do I. Initiate retreat. I long for peace in the heart. Initiate retreat. Ah, astaga. Struggle and resistance. Initiate retreat. Waduh. Slain. Sylvana. Enemy kill. Initiate retreat. Enemy killing spree. An enemy turret has been destroyed. Monster kill. Anjir, kaditanya jago banget. Moskov noob, Moskov. Death is quiet and pleasant. No bad Moskovnya. Everyone changes, so do I. Fate is so fair. Oke. Initiate retreat. Nah, itu tuh. The spear Our of turret is under attack. and will hit you. We're behind in gold. I long for peace in the heart. Si ini Kadita. An ally has been Bukan Kadita slain. ya, siap. Aduh. The spear of destiny hit me Oh, and will hit kira aja you. cuy. I'm sorry. The enemy has slain the turtle. I long for peace in the heart. Luyi ya, itu Luyi. Aduh. An ally has been slain. Initiate retreat. Bikin repot banget dah. Ah, tuh kan. Shut Ah, down. sorry telat ya. Enemy rampage. Our turret is under attack.
Our turret has been destroyed. Shut down. I will hit you. Tuh, waduh, bawalah. Everyone changes. So do I. Our turret is under attack. An ally has been slain. Saya coba push bawah aja dah. Struggle and resistance are useless. Nah, The spear of destiny hit me. Enemy and will Our hit you. turret is under attack. Your team destroyed a turret. Shut down. lifesteal udah Launch ada. attack. I've already fell to do this. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. You have slain an enemy. Back dulu lah. Lord resurrecting soon. Wah, come on. Spear of destiny hit me and will hit you. Ini sih Luye-nya aja sih yang menakutkan, boy. Everyone changes. An enemy has been slain. Ke Sylvana tuh. Initiate retreat. Alah. So there. Ah, Initiate retreat. no. You have Astaga. been slain. Berubah jadi naga bonar dia. An enemy has been Dan slain. Sylvana juga. Itu kalau dia pakai ulti kayak gitu udah aduh gila, nggak bisa pakai flicker pun juga. Terpaksa harus nunggu. We're behind in gold. Your team destroyed a turret. 22 banding 16 ya. Retreat. Launch Killnya. attack. Ah, 4 kali mati. Initiate retreat. Oke, kita push bawah aja dulu. Ada Balmon di sana. I've already fell to the abyss. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Initiate retreat. An ally has been Oke, slain. sabar. Oh iya sih, nggak ada MM-nya ya mereka. I long for peace in the Aduh, heart. jaringan. Launch attack. Fate is so fair. Oh, mereka ngelor kalau gitu. Kalau gitu saya Attack the Lord. ini aja ya. The spear of destiny hit An me. ally Saya has curi-curi been aja kalau gitu. slain. An enemy has been slain. Everyone changes. Alah, So do I. belum hancur turretnya, boy. Duh, jaringan juga lah. Slain Lord. Struggle and resistance are useless. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. I long for peace in the heart. Struggle and resistance are useless. Oke. Attack the I long Lord. for peace in the heart.
fair. Killing spree! Shut down! Our turret is under attack! Enemy killing! Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under Alah, attack. bawah tuh. So we are. Shut down! Oke. Initiate retreat! Semoga sempet sih. Death Suruh is turretnya. quiet and pleasant. I long for peace in the heart. Initiate retreat! An ally has been Hancur tuh slain. sudah kayaknya. Initiate retreat! I've already fell to the abyss. Wah, belum. Initiate retreat! The spear of destiny hit me and will hit you. Struggle and resistance. An enemy has been slain! Death is quiet and pleasant. I've already fell to the abyss. Ifrah. Everyone changes, so do I. Fate is so unfair. Your team destroyed the turret! I long for peace in the heart. Cih.